uthi usisi wena uyaphuma ekameleni lakho uze ekameleni lakhe uthi ufuna ukulala naye yena engafuni. Wena uthini uthi usisi ukulandela ngayiphi indlela? Ngilandela vele aze lana vele senze yona into esiyenzayo. Nenze ini? Singakhuluma ngagcina ngidisrespect. Mama ethi kade ngifuna ukumtshela umama. Ngilandela la umama engekho semsebenzini usile kabi. Wena mfethu uthi usisi uzele ukuzothini uzele ukuzoba ngumfazi wakho la ekhaya or uzele ukuzosebenza. Wena umfazi wena. Lo muntu sesiwakho lo mara wena wangibamba wenzani? Ukufika ngibomba izandla lo ayifuna ukulala nami ngenkani. Why uyenza wena mfethu lento leyo yenzayo? Awunabafazi akwazi ukushela mhlambe. Phandle. Ngoba abafazi bagcwele. Se wena ubona lo. Lelanga ngizenza lento lana bese ngidakiwe nami. So wena moleni manizibulisela lapho kunonke emakhaya. Lami igama ngo LAVAWS pronounced lovers inkomkane abandaziyo banibiza ngo Mr Nzoklight umshenami. Well namhlanje guys isibhalele ngosisilando sisomncinci unengcako nayo. Kunento nje ufuna ukuthi iconfess la kuma kudala imutya ngaphakathi. Sathi ungawari siswami thina singomabiza sebele la usibiza khona. Simeka sure ukuthi sikhawuleze sifike siyiduyazi TV sibone ukuthi singalixazulela kanjani lelo daba lakho ojongane nayo. Mama ninjani? Siyaphila njani? Siyaphila mama besibhalele ingane yakho lana ngexolisa mana ukuthi sikuvuse kanjena ngoba ngikhumbula sithe sifika umuntu omdala bese esayiphumulele esisho ukuthi ufike nje kusebusuku. Siyaxolisa ukuthi sikuvuse kanjena besibhalele ngosisi lana uthi inkinga yini? Yebo yebo bengathanda ukuthi sikuve kuyena ukuthi wayesibhalele manje yabona because angifuni ukuthi kube ngathi le nkulumo isuka kumina because uyasibhalela lapha enkundleni zethu zokuxhumana ngoba bengichazela ma ukuthi thina singabantu abahamba benceda abantu yabo so uyawasibhalela lapho sasho ukuthi hayi sizofika ke la ekhaya mntwana no bengisacela nje uthi igama konje bani Ugama nguTheresa. Okay bengicela nje ukuthi utshele uma ukuthi wayesilana namhlanje. Sakubona mama. Yebo mntwana. Ngibona ngoba umntana wakho lokho ebhize enyonyobela lapha and mina uyangihlukumeza angazi ukuthi ufunani kumina and ukuhlukumeza kanjani? Konje ma nihlabani kanjani? Ngimthole estrade nakanabazali uyangiklinela uyenza konke la ekhaya. Uyakuncedisa la ekhaya. Nene ngiyamholela. Uyamholela. Ukuvizisa amathi ingane yami iyamhlukumeza kanjani? Ithi yana uyangifuna nje yaba lokho ibhizi ngishela ngalitshela ukuthi mina ngisebenzela uma wakho ngeke ngikwazi ukuthi ngibe ngitshola nawe ngoba mina ngisebenza lana. Semina amanye emsebenzini enzaba nivumelelanile or kanjani kumani kayenzeka? Hayi asivumelanga just yena nje uyangifoster kodwa mina ngifuni. Uyima kunono ngiyaxolisa ukuthi ngingene emlonyeni. Iqale nini lento ukuthi eqale ukwenza kanjena? So kunesikhathi esingakanani? Sekunesikhathi esingamsha kune 5 months lokho ebhize ngiyonowe. Manje kule 5 months awukaze wazama ukuthi mhlawumbe umtshele uma ukuthi awuma because uma ngiyakholela ngoba uthe usebenze evacation mara ngiyakholela ukuthi umani uyafika lana yabo ufika every time. Ngiyabashiya inyanga yonke ngekho. Sokuthi babhizi bayi2. So manje kule mountain uma ngiyacabanga uma uthi 5 months shoot seke wafika more than 4 times la ekhaya uke wazama ukuthi ukhulume naye mhlawumbe umtshele ukuthi hayi ma naku kwenzakala into ethile than ukuthi before ubize thina siyiduyazi TV yabona. Okay sithwa before ukuthi mhlawumbe uke wazama ukuthi mhlawumbe uxhumane ukhulume nabo mama mhlawumbe mayeloko lebele fika before uze kuthina la kuduyazi TV ukuthi sizokuncedisa uzama ukukhuluma noma aqaleni ukuthi ma nayi situation engibhekane nayo lana mawungekho umntana wakho wenza 1 2 3 ukuyazama ukukhuluma naye ngaphambilini because 4 months is a lot 5 months is a lot. Ngizamile ukuthi ngimfonele ngizama ukuthi ngifuna ukumtshela kodwa ngadisturb omunye umalume wami ulake lapha wabe sefika angasakwanisa ukuthi sengikhuluma ngimtshela lesi story yabo. So ngaba busy lapha sengiseva lo malume befikile so khona ngakuthi ngamtshela lesi story ma. Uyayikhumbula wena mali mina uyakezama ukukufonela mhlambe Ngifonela ebusuku everyday ebusuku mara akakhulumi next. Akakhulumi focall. Singiyazibuza ukuthi inkinga ikuwo.
And uma umbuza yena uthi mhlambe mawufikile la nombuzo ukuthi hayibo yini ubongifonela uthini mhlambe akakhulumi next man ukhama ilimi kanti kwenze njani ngani yami unenkinga asukuphathanga kahle la ekhaya ngiphathe kahle mama inkinga ukuthi jikijiki ungena umuntu wakokoda nangumntwana uyahamba sele ndaba leyangitshela yona ngivisisi kumele ngimfonele lo mntwana yo no hayi yena uthe uyeza ngithi mabe nithe uyathola uthe kuphi ngasemakoleni ngulamakoleni kuninahambile akabuyi no nami ngobe ngithuma uprofile lapho ukuthi uhambe yomcheck ma kahle kuthi le ngane lencane so uyenzani and nakhona ma into engivisa ubhlungu stepson sami akusungumntana wakho omzala straight ngumntana omthole emshadweni khona la cabanga sayenza lokho ubaba yena ukuphi washona wangishiya naye ngamkhulisa ingane yami okay uzolethela inkinga shem and manje mama yabona ukugaxelisa kwamampela ke manje mangabe istepson and manje ngiyacabanga ukuthi sekayitshela ukuthi ubaba la ekhaya that's why ezoyenza into efana nalena kodwa akana right yokuthi eze kungenele wena sisi mangabe awufuni uyabona and wena ngithi uyasho ukuthi la ekhaya bewuzele kuzosebenza and futhi ngijabulela naloko ukuthi wena sisi wami zange wathatheka mhlambe ngokuthi hayi ngumntana kaMala la ekhaya and ngisafisa ukuthi Jesus Akwenzakalani kanti? Ukren ngicela uhlale lana mfethu Ukren akunasitulo la eduze hlala khona noma me next all right Nazo nangibizela namakhamera kanti kwenzakala umthole emakoleni uthi ubani igama lakho mfethu Angukabela Kabela okay takapsa ukukhambana mfethu yazi siyidu yazi TV sifike la ekhaya mfethu besibhalele usisi lana yabo yebo usisi uthi nenkinga eyenzakalayo la ekhaya inkinga yami okay uma usebenza ngokuhamba ngithi kumane ya travela ehambe ehlala emsebenzini and then wena usala ushiyeke nosisi nothula ekhaya mina usisi ngithi ikanjalo ngiyaphosisa mhlawumbe ngithi umama esemsebenzini wena usala nosisi la endlini ngithi ngisala naye mara not always not always Mawusi not always uhlala kuwena uhlala kuphi wena mawuzothi not always ngoba uma uzitshela ukuthi wena uhlala la ekhaya uwogadile ngoba usisi angithi uyasebenza la ekhaya namanje usisi uyo umuntu ukuthi unokungilandela mina mina uyangilandela lo sisi lo ukulandela kuphi mfethu omhlambe ejaradeni uyakulandela la ejaradeni kanjani wena mfethu ngoba ngithi sele sahlangana mina naye saba nalento lana ukuthi siphila sonke wena uthini uthusisi ukulandela ngayiphi indlela ngilandela vele aze lana vele senze yona into esiyenzayo nenze ini ngakhuluma ngagcina ngidisrespect mama ngiyenzani labantwana phela ngizamlandela kade ngifuna ukumtshela umama never nobela la umama engekho semsebenzini usile kabi wena mfethu usisi uzele ukuzothini uzele ukuzoba ngumfazi wakho la ekhaya or uzele ukuzosebenza wena umfazi wena umfazi angiyale ma ngibona umfazi umntwana senenzani umntwana omncane ukuze umlalele wamlala hayi manzo manje wena awuqondisi lutho lamanga wena before uthi wena ucela ucolo lo wathotho don't understand uthi wena uyakulandelela usisi kuyokulandelela kuphi wena so wena lo muntu uzele ukuthi ezosebenza or uzele ukuthi ezoba umfazi wakho la ekhaya icherry yami nje cherry unamanga wena nina nikahle navana nithuni ulamanga wena hayi sivumelane kuphora wena ngongilandela la ekamereni uyangilandela lo uzongibanga nje la uzongibanga so hayi uyangicambela mama why uthi nivumelene ningavumelana ngamfethu phela asiselanga ukuzokudlala la and asikhulumi nawe mhlawumbe ucabanga ukuthi mhlawumbe siyadlala ngoba manje sakuthobele asikusabi phela thina siyakuhlonipha wemfethu yokukhuluma sikhulume nawe kahle and manje ungazenza izilimi uthi nivumelane ngakuphi ngoba wena uthi usisi wena uyaphuma ekameleni lakho uze ekameleni lakhe uthi ufuna ukulala naye yena engafuni and uyasho ukuthi unganayo uke wazama ukuthi ethola ama miss call lapha efonini usisi ezama ukumfonela ngebanga lakho futhi ukuthi wena ufuna ukulala naye engafuni mina mhlambe ngisitshela ukuthi mhlambe
uma uyazi ukuthi mina nice uyazi kanjani wena ungamtshela ngalutho usile wena unamanga lo muntu sesi wakho lo mara wena wangibamba wenzani ukufika mbomba izandla lo ayifuna ukulala nami ngenkani why boyenza wena mfethu lento leyo yenza awona abafazi akwazi ukushela mhlambe phandle ngoba abafazi bagcwele se wena ubona lo lelanga ngisenza lento lana bese ngidakiwe nami so wena yebo utakwela phezulu kwakhe 5 months wena uhlala udakiwe yebo uhlala udakiwe njalo nje lento leyo usithi kune 5 months yenzeka so wena kushuthi each and every day kule 5 months wena uhlala udakiwe ma udakiwe udakela kusisi and enye into mfethu into engiyaziyo mina umuntu odakiwe ukhuluma lento okudala efuna ukuyikhuluma for the lonke sonke isikhathi so wena lento lena obuyenza kusisi into okudala uyiplanile into okudala isemqondweni wakho cha uba nesibindi ngoba sokunxilile ikanjalo ngithi vele njalo mara hey mina naye eqinisweni mina naye vele sihlezi vele and uma bangazi lutho nihlezi nenza ngoba vele sometimes mangibuya emsebenzini nginoko ngimnikeza iwashini angiwashele noma ngazi ngikwashele mina impahla zakho noma ngikwashela ngithi nyaba ngisebenza ngoba ngisebenzisa la ekhaya mina ngoba ngisebenzisa la ekhaya hayi ukuthi ngikwashela ngoba sithandana phela yini uthatha advantage yakasisi yokuthi uzonisebenzela la ekhaya ngekho la kusekini nazenzela nina nithu senithole umuzi nina nithole umuzi lo uthatha advantage ukuthi yena umsho urope umntana abantu ngaye lo no so nzimba iplan unjani ma unjani uyasokolisa ubibhave mina ngiyaqala so umncane lo ngani lengane incane uyaboshwa ibehavior yakhe injani la uyakuhlonipha right sikhule kahle na ngimkhulisa lo mntwana aba right angihlonipha mara lokho sengukuvako awungihlulile shamngane yami angihlulile ukutreata kanjani wena sisi ngoba beside lokho during unokuthreaten mhlawumbe uyabe efika sometimes embamba kanje noma ngithola ngihleli uyabe embamba njalo nje mara ngitshela ukuthi mina ungiyekeli ngoba ngifuna ngiyakufosta okay wempethu mamela sometimes uyambopha izandla nenyawo uthi wena ufuna ukulala nami noma kanti uyisigebe wena uyisigebenga kahle umbopha nemenyawo ngeke umoya ma no mina ngisazama uku-understand because manje angifuni ukuthi ngijumpe into conclusion mara futhi into yenzayo le ibe wrong understand ngiya-understand and manje umntana abantu kule trauma le onayo manje emqondweni yayo yonke lento boyenza kuyena ucabanga ukuthi uzodlula kanjani vele uzothi makangibona vele abe ne-trauma ngisabe that's why vele ngiyokusaba njalo ngoba isigebengo wena usile kabi uyejele lo ngicela nemthatheni no singamthatha ma singumse ku-disciplinary camp sambe siyomfundisa inhlonipho kancane because uyadeserve ukuthi ethole inhlonipho abazali ngiyomzali wakhe cela usicolele ma ngeke saphinde ungathi usicolele ithi ngicela ungixolele ngoba ikuwedwa la wayenza ngathi umntana abantu unephutha ngoba kanaphutha kuyo yonke lento hayi lutho bhuti ngoba wena noma ungaxolisa la uma uyahamba emsebenzini uzosala lokhu njalo ukuchubeka wena nomsebenzi wakho lengasile uzophinda vele uzophinda washo kanjalo uthi ungamtshela uma sonke lesikhathi bekathini lokwena lo bekathi mina ngingamtshela umalo ngoba yini bekakuthreathena mhlawumbe beka kanjalo vele athi mina ngingamtshela uma ngoba uma angabakwazi lokho uzomxosha la ekhaya manje uthreathena umntana abantu wena mfethu bro wami nami ngabona ukuthi ngiyamthreathena just ile ndlela ukuthi mina bengibone ngathi vele mina ubona umfazi kahle umfazi umuntu usebenza uthatha advantage yomntana abantu ukuthi ngoba manje uyifunela uncedo la ekhaya ufuna ukuthi naye esurvive wena uzothatha advantage yaloko mina ngibona ngathi the way bangibheka ngakhona ukuthi ngibona ngathi vele bakubheka kanjani uyablasha ma ukuthi nami angithi aqambela manga uyakhumbula ukuthi ngelinye ilanga mina ngathatha impahla zami ngithi mina ngiyahamba nyakithi uthi ungahambi njalo ngoba umama angeke awumtshelanga ukuthi wena uyahamba so umama uzobuya mina ecomplain la nini uyayiphika lento uyazibuzisa wena ukwazi ukuthi uyenze nini no mina ngiyayikholwa leyo nto impahla zakho wena uhamba bekathi ngiyahamba ngoba wena uyangihlupha la ufuna ukulala nami ngenkani ngathi mina ngiyahamba nyakithi uthi ungahambi ngoba mangeko awuzange wayisho wena leyo nto
Azangikhumbuli No, wena mfana wakithi ngathi unenkinga. Uyaphuza neyokuphuza. Uyaphuza. Uza bro. Yeah, uyadinga wena ukuthi sikufundise inhlonipho. Khona baya business nsango ngala. Yeah, uyabhema nokubhema insango. Awungibona umlomo. No, okay, hayi profile. Sihamba naye lo. Ngicela ngenzele ifavor. Hayi uyahamba. No, umuntu omdala Bengicela bengicela ukuthi bengilungisele i-couch lelo cause bengifuna ukuhlala ngi-understand le story profile. Ngicela uncedise uma nilungise nje le couch. Ibrahim sihamba nawe wena ntanga. Siyokufundisa inhlonipho nje mfethu yabo. Ukuthi uphile kanjani nabantu. Mina sho ukuthi vele Ngincedisa ubafo lapha, ungincedisa ubafo uqala ukwenza umsebenzi ngibona ukuthi ingane ehloniphayo. Ngincedisa ubafo la nilungise le couch liyohlala lapha ekoneni. La ngilithathe ngakhona. Umntana abantu omncane kanje usayifunela ifuture uthi uyayincengela lana uzothola umsebenzi wena uzothatha advantage. Hawu. Okay guys, niyabona into enzakalayo manje somthatha usisi my brother sambe naye ngoba ngathi bathi uma uthi uyayidinga ukuthi simncede kulento cause uyaphuza sekayabhema nanani. Sithi siyomfundisa inhlonipho kancinci simuse ku disciplinary camp. Mhlambe makabuya uzokwazi ukuhlonipha cause manje uzogcina sekalimaza umntana abantu sekamrapha sekayenza leyo nto so siyamnceda naye ukuthi uyahamba wena hawu senzela yena ukuthi ebe right ebe nesasa eliqhakazile mangabe unenkinga nawe mbukeli ungalibali ukuthi usibhalele lapho Ntuyazi TV .co.za ungalibali nokuthi sifollow inkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku Facebook ku TikTok yonke indawo ya Ntuyazi TV. Ngiyanthanda nonke lapha emakhaya and I'll see you guys on the next episode. Thohlo now ngiyabaleka mbambe president bamba lo muntu bamba lo muntu hey bamba gijima ngapha balela bambe wosala hey wosala hey yini into unifuna nifuna sabona phuthe mntana sakubona futhi khambani kuhamba kahle ubalekani ngani manje nifuna nomfazi wami la ngithini guys mara woza la ushayisile ngaba unjani wait yehlisa umoya wayi wena usilo ngoba selanga uzokulwisa thina guys kubuka mfethu ngicela ukubheka usisi mfethu uthi sonke zikhale ephuma inyembezi kanje guys ngicela ungizamela njani mfana akhe lawo sawetshoko ngujuni ngimthengele wona mara wayi uthengisanga nawasha nawa wayaneka sister bawatshontsha amaphuzu abangani bakho ngithi labo ohamba nabo bhema nabo amadoda wakhe lo siphuthe umntana okay manje yini kwenza uhlala esitratweni wena kanje we topless nigga kwenzakalani hey we topless nigga hey brother nang hey kwenzakalani we topless nigga hey wenzani wena la wenzani umfazi abantu hey uyake ikamera yethu sokulayita thina ungasiphapheli futhi sokulayita ungasiphapheli nenzani mamela la sokulandela impahla zakho manje sisi thatha leso stand come on guys yini guys ya uzoshaya qabala mase shayela amafastela nizothini wena bawuzombhatala yini yena hamba yabona abantu ufuna bebulalane ngenxa yakho mara yabona nje eputhi aselanga ngokudlisa la angayidubuli mfethu udubula ini mfethu yabona into engikhuluma ngayo ngiyazi unazi ngenganyeze mpukane ngani mamela la puthi wami mamela la mamela awakho la mateki mamela la sokulayita wena ungasiphapheli yeso sokulayita wena uthathe lento ifake emotweni mfethu mamela sokulayita thina ungalingi usiphapheli vule lento sokulayita ungalingi usiphapheli Basihle kwenzakalani? Ufunani la? Wanrata nje. Wawurata? Yeah. Wazini uthando umntana ona14. Wabulala ka mrata leni wanrata. Akiteleni. Why usuzomkhiphitha la kwakho? Yeah. Wena sambitsa wena kuqobisa. Mamela la. Vale. Hey wena. Yini leyo yangani? Amengancane wena mpukane. Amengancane wena mpukane. Akukho ke jarete nyaka mona. Ha mpatale le rent ha o supportele ngwana ha ona ke o hloke bophelong ba ngwana ka ke tla tsitsetsa sesifeza umntana emakhamereni guys into engayifuni mara mama yehlisa umoya ubhuti omdala akazelanga uzokulwa la uthatha upheza ubahla ngwana ukama supporta wena ngwana yena utla msupport kufena ukho mu support no ukanomfa kufena mu support no
angithi umntana Kuyaleboha bontate. siyacela siyacela Ha hona ngwana le tlo mo thola. Ha hona ngwana le tlo mo thola. mara umntana uyamdinga ubaba naye Ngwana ka ha mo akhulume naye mhlawumbe Lilisa le ngwana ka. bona batsadi ba ka ba go nyaka le ngwana Ba se ba nyaka hona je. Ha ke le pregnant ne ba sa nyake. Sorry, no. ke ngwana Ha ke hloke batswadi ba hao. mama Ha ke hloke batswadi ba hao. excuse nona excuse mama siyacela Ntate a tsamaya. Mama ntho ke tlo lokisa le. okay no a re batle o lokise anything but O tla ka di-CV, i-access o tla ka ma-security, ha hona ntho ke tlo o fa yona. mara ingane mama hey sumbet bambe sumbet mama ngiyacela sumbet hey himo ngizisapha Ngithumezile lo. Uyangibona lapha, uyabona nginjala. Uyangibona nginjani la? Uyangibona nginjani la? Uzawabona Sky sibona. Uzosibuyisela. Wangilimaza lo muntu. Uzosibuyisela Sky. Lo muntu wangilimaza lo. Futhi ngithumezile lo. Uyangibona lapha, uyabona nginjani la? Uyangibona nginjani la? Uyangibona nginjani la? Lona. Wathatha umama lo. Lo bahamba nomama. Ambona wazaphuma isandla so. Ubufebe bakhe. ifebe Ufisifebe lesi. yintoni wena kwenza uxoya amabhayi emini kanje Angithi abanginakekeli. Abana ndaba nami angithi. Bayanyekela ngithi. uthini amvanga kahle uthi unokuthini Umpemisa ama-drugs ayala ngesikoleni. Nka se o tsubise diteraction ya sekolo. Vele phuti. Ha ona hane hore ntho tseo di bona ntse ke sebedisa. uyayibona Ha ke di sebedisa mohlomong o na le wa ntshebe. Wa dinka. Intwana nje nje nje. Mara wawenza kanje. Nabangani Ke bakhe. tsa kanje jwang wena? benzani Nabangani bakhe. Umngani wakhe uMarasta uyabuya naye. uyabona yini uyihappy ngalamanyala excuse ngiyaxolisa ngokule room le yeah ambole isikhiye sikuphisele room siyayivula njengamanje sithatha yonke le abishela ngaphakathi no uyathamaya vele sikuphi sikuphi La thina besingekho sicela ukubuya manje. oh beniye awuvule lapho qoqa awuvule uyahamba wena uyahamba namhlanje uyavula lapho yini mina Esther uyaphetha wena yini lento yenzayo yini lento yenzayo ngithetha hey sumbet bambe Uyamazi lo. sumbet mama ngiyacela sumbet hey himo ngizisapha Futhi ngithumezile lo. Uyangibona lapha, uyabona nginjani la? Uyangibona nginjani la? Uzawabona Sky sibona. Uzosibuyisela. Wangilimaza lo muntu. Uzosibuyisela Sky. Lo muntu wangilimaza lo. Futhi ngithumezile lo. Uyangibona lapha, uyabona nginjani la? Uyangibona nginjani la? Lona. Wathatha umama lo. Lo bahamba nomama. Ambona wazaphuma isandla so. Ubufebe bakhe. ifebe Ufisifebe lesi. yintoni wena kwenza uxoya amabhayi emini kanje Angithi abanginakekeli. Abana ndaba nami angithi. Bayanyekela ngithi. okay wait moleni mani mpukane ngani mamela la bhuti wami mamela la mamela awakho la mateki mamela la sokulayita wena ungasiphapheli yeso sokulayita wena uthathe lento ifake emotweni brempethu mamela sokulayita thina ungalingi usiphapheli ovule lento sokulayita ungalingi usiphapheli Basihle kwenzakala ufunani la Wanrata nje. Rata wazini uthando intando na14 Wabulala ka mirata le wanrata. Akiteleni. why usuzomkhiphitha la kwakho Yeah. Wena sampitsa wena kutombisa. mamela la vale hey wena yini leyo yenzayo amengancane wena mpukane ubaba yini unobangela mhlambe awona idea ukuthi ezefike kulesimo osona manje ukuthi kwenzakalani mhlambe No, the last time I checked ubaba ubelele ube right yena ubelele ngimangala nje mina mangibusy ngenza ama house chores mangala okay ubaba ke right uyangibuza ukuthi mntana mangikho right ubaba khona into eyamvakashela ebusuku
ke umama omkhulu ogogo nacena hlangana naye asihlanganeni uma lungisa kodwa ngeke ngize ngimlungiselelana kuzomela siye endumbeni yami Endumbeni yebo kuzomela siye khona kodwa angithi niyazi bangani zami ukuthi indumbeni akungena amakhamera hawu gogo kodwa angithi manje ngizofuna ingubo zakhe ayezigqokile ngalelo langa lobusuku lobu uyasikhumbula lezo oh okay ya ngizofuna zona bese uyangiphathela namakhandlela amhlophe awu2 okay ay blue awu2 okay ala kunzima ngisacela ninginikeze amanzi before ngiqale yonke into ninginikeze amanzi nesitsha seyakhuluma ubaba manje wakusebenza ya ilongisebenza ngase ngiyaphuma nje izinto emzimbeni njengokubolela lana so lento ziyaluma ziyangiluma ngilali bafu usizo elifunayo kodwa ungaba happy ungane yakho wena izalayo mase isimba kanje if o tsamaya mo a tsela batho dilo tsa bone ba o toba so cause o tsamaya wa tseba so senkeditse gore le tsere tšhelete ka batho ba nyaka tšhelete ya bone ya society ma tseba gore ba editse ya tseba inga 8000 angifuni mali tšhelete ka malini tšhelete ka e kae mali kanti Mr. D e ka tšhelete ka ke nyaka tšhelete ka Mr. D ke nyaka tšhelete ka o ga senga o thusang ka sone ke nyaka 8000 ya ka e kae 8000 ka vela Mr. D 8000 ya ka e kae uthi yazi I'm sure usifundile isifundo wena ngemali I know o ithutile something but ha ke la thuseng ka mothusang ka yona mina ngicela ba buile hali sisi ya ke ba ngicela wenzele mina ke mama ngoba ngimfowethu so mina tšhelete ka ke no etsaka okay ke tlo patala tšhelete ka ke no etsaka ke tlo patala as long as uma unga reverse nje ngicela u reverse lento ngizokuphatala le mali ngicela mama awuhetha halo uri ke reverse ke funa uri a ithute something obalela akho nanke yabaleka hey ubamba lo muntu ubaleka uyapi kanti manje ubaleka uyapi ubaleka uyapi ubalekani yambona ke bhutami ukuthi lapho ugogo oyi1 oseduze ne sibone ukuthi ngeke sithole uncedo for umama emfethu awubheke lapho siqale sibayeke behambe kakuhle before ngivale le show engabaleki umgadi engabaleki yo buka uhamba ngeenyawo ngiyaxolisa sorry brother and sorry yo guys kodwa yini yena lena afethi inguli yahluphisana yabo uyensango udulaphi ngo phaso ngothina sifuna ukukutholela ugobelo omusho ozokuncedisa okay thank you baba ngiyalebo alright ungangathi uyamazi mali indodakazi yakho sayikhumbula ukuthi ubani awumazi ukuthi awuyazi ukuthi indodakazi yakho le awuyazi singihambile kudala uhambile kudala no sizokunceda pretend oza ngolenza futhi ngithi you understand ukuthi umuntu wesifazane ma ufuna ukulala naye engafuna ukulala nawe ibizwa nge-rape leyo so why wena uyenza le mpeso yakho yiyo le ekwenza uqhanyelwe uvukele ungasakwazi nokuzibamba hey hayi asiwona akuberekisi mburi so yini ke kwenza ukuthi wena ufuna sex every day o rata ho ngobela la ke sa batle so ka ntho tse di sebedisang okay it's fine webut okay ngiyayibona leyo muthi ngiyayibona umuntu wakho lo ungabamba wakho vele ungayiphiki into ekhona but wami izwa icase imame